nje peti yangu ngiye kwigira ipede. Wigira ipede ko mvuga ngo cyumvikana man arabigerageza abandi nta faranga zibamo apana kwigira ipede ngo kwa kundi ngo ngiki niki je nzoba indaya VIP man ndabona make up ndukuza iminwa nkubite plante shiremo ikanzu n'amabere ya montage nje mu kabari kuragira ngo nzobura umuntu uzongwa apana ukuru kandi nje ndiseri ngiye kwindura pasteur ngende mbwiriza mu mihanda ntangisha isadaka n'ibinabana ngo bandiza akabare nk'iminota 2 uhindure kanisa ntangisha isadaka oya wegira umuhanuzi abantu umuntu werekwa okay abantu bunyine bakumva ibintu zo guhanura ugenda ubaza ngo ubuzima bw'umuntu umuturanye bamubwira ibibazo afite wamugenda umusengesho wamubwira ibibazo iyo mpuro yahanga nuko nguko uzobandikishije nimara mugiye ati Imana yavuze umpeza amafaranga aya naya kuba mu gisagara biranani umva nje nkubwira apana ibintu uzikiniki njewe nyine naragurutse naramashije urabona ukwezi gushize bose winzu twara mubeshe ngo abavyeyi bagwaye ngiki niki ngo ntibadutumiye ifaranga kwera mu vyaro mu Kristo none uzongera umubeshe kandi niko ugiye kuvuga oreze nkamara ibyo ngiye kuvuga nje nabonye ngo hano mu gisagara mane no kwikuramo ubwenge nje nza abapeti twiganye ubu nyine kwera abantu ubu nyine bafite amafaranga mane nje nabukuyemo zaranze itonde nje nkubwira imitwe ibiri nje ngiye gutanga umutwe wanje nje kandi rero nutazana contributions tuzobana nje peti yangu ngiye kwigira ipede. Wigira ipede ko mvuga ngo cyumvikana man arabigerageza abandi nta faranga zibamo apana kwigira ipede ngo kwa kundi ngo ngiki niki je nzoba indaya VIP man ndagenda nkubite make up ndukuza iminwa nkubite plante shiremo ikanzu n'amabere ya montage nje mu kabari kuragira ngo nzobura umuntu uzongwa apana ukuru kandi nje ndiseri ukira aho ngaho nanje ngiye kwiyundura pasteur pasteur tegera ngubwire ngiye kwiyundura pasteur ngende mbwiriza mu mihanda ntangisha isadaka n'ibinabana ngomba bandiza akabare nk'iminota 2 uhindure kanisa ntangisha isadaka oya uzi cyo gitekereza impamvu tubishigikira aroshika muri ville kuragira ngo abandi bose bazabirwa babwiriza abantu bazanga kureba barambo busa ngo baza bagoye isadaka itonde ngo igitekerezo wegira umuhanuzi umuntu werekwa okay abantu bunyine bakumva ibintu zo guhanura ugenda ubaza ngo ubuzima bw'umuntu umuturanye bamubwira ibibazo afite wamugenda umusengesho wamubwira ibibazo iyo mpuro yahanga nuko nguko uzobandikishije nimara mugiye ati Imana yavuze umpeza amafaranga aya naya reka nkwereke tureke kuvuga ubujambo bwinshi urabona yuko ubunyine ari mu gitondo kandi nta nemzo kujya dufite byo kurya reka njaho ugomba guruka ingi wewe turahura nuzoba bamaze ibyawe nimba bzaciyemo nanje byanje bigacamo ubwo turaza guhura tuze kumenya kwasa ngaho tutabana mu nzu tugenda ahubwo tuje kwitegura sawa turi kumwe Melissa uranyihanganira taxi zari zabuze sawa Urakome? Yego Amakuru yawe? Meza Utuyanga ko ndakuzi hano Njewe Muyanga gusa ndi mushashya Niyo kiza? Ndabona umeze neza kabisa ufite cyane amaguru meza da. Merci beaucoup. None warugiye ko wasa nkawa wihuta? Njewe? Nari ngiye muri birthday y'umugenzi wanje. Umugenzi wawe abahe? Aba mu Kibenga. None kutuyanga tutaziranye kweri sisi. Abantu ubu nyine kubonana biragoye usanga nyine ufite ibintu byinshi uburimo nanjye kuboneka si cyane nasi ko nangine ko tuvugana hano nimero zawe basombeje buri ibintu zise n'ibintu bisana nimero zanjye andika nta kibazo kabisa
ngahe mbwira 68 99 66 81. Ok, merci. none se ko nari nkeneye ko nakubonye mpamvu numva nkeneye ko tugenda nyine tuganire nk'abantu bakuru apana kwigira nabi Wanshimye? nagushimye none se basi uri mu kazi se Nanjye nabonye uri boga. uri mu kazi Ndi mu kazi. unameze neza da Meze neza. none ngiye gutera tuvuganye gute Ufite angahe? Ufite angahe? Leo tugenda kugurira karagu uje sivyo banza uje wenda niba ngoza iyo noti ya 10 reka kwisaza Banyita Clementine. Ubona ndi umuntu njyewe watwara ibihumbi 10. Ibihumbi 10 simake ndacyagura n'akaragu ntukaza mwigira nabi sivyo natwaye n'akanimero kawe neje tuzovugana sivyo basi ndaguha fe boss nakubeshe n'ukuri wabandanya njye munsi y'ibihumbi 100 ntidushobora kuvugana ibihumbi 100 wewe ukuri uko nyine wowe ubibona ndaguhe fata basi oya reka mbanze nkwereke umuhagararo mfite urambona ndakubona ufite size nziza urambona umwana mwiza kuri mama ndabona nafite n'utubuze twiza ndaguhe merci beaucoup oya ku bihumbi 20 sinshobora none ndabigira ngo ndani mfite ko tuzoguma kuvuga basi ndayagoza kuri aya ni mufumuzana 80000 kuko nanagushimye aya ndaka uwo muntu w'umuturage tubana ku kizu n'indi vrema nimara ucaye kufata nabi wategeza kwanza kubunzi kubera ko waje mwikati sivyo tugende basi nimara sivyo oke nakundi kuko ari wa mbere shiraho 50 basi aya nta 50 ubwo rero turaza kuvugana basi ku telefone ndakubwira nizo yabona sivyo okay genda ntacyo tuzuvugana naguhaye nime yanjye ariko ndakinawe nameze neza merci beaucoup merci njyabona ngenda umuntu indaya y'ibihumbi 50 turiyubashye utakizantimbera oui Vanessa uranyesikiza cyane Vanessa urabizi yuko igitoro cyabuze nabuze taxi vire muranyihanganira ariko nko mu minota 20 nzoba ngushitse thanks bisous bisous Sister. Narengarutse. Sivyo. None twavuganye gute ko wagumye kuncyama reka ngeze yare haruguru umutima uranga ni ukuri kw'Imana urabona ufite n'agasize keza merci tuguru twiza cyane ngeze yare umutima none twavuganye gute waretse kumfata nabi kuri umuntu wo mu quartier hano tubana inzu neza wari wazanye ingana nakubwiye nzoguheza oya nakubwiye 50 kandi ngugurira n'akarago tugende mbitekerejeho gusa ntukagira umuntu uzobivuga oya wewe reka ndakibazo kubera ko mbana uvuge muri anniversaire reka basi mbe nguhaye basi izo zingahe hanyuma merci avance ndaza guhe izindi kuri telefone sivyo kubera ko twavuganye wewe ndizera ko utatindira muri anniversaire oya sintinda rwose wowe toyota merci beaucoup sawa bisous bisous ndaza guhamagara yego sivyo zigatangiye gucamo
Sisa ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Yego. Witwa gute? Clementine. Ndabona ushimye sawa. Merci. Umwana rero kweli. None ko mbona umeze neza uragurisha se? Ufise gute? Inakia boss. Vemira amanoti zibiri inkuru z'igihugu. Sinshobora kuri 20,000 vraiment. 20,000 uyakorera mu munota umwe he muri iki wembwira nje nagukunze ndabona umeze neza frère. Wambonye kwanza? Ndabona ari sawa frère. Tse n'umugongo mwiza n'amaguru maremare. Merci. Ndabambwira ndaguha 30 basi. Moi de 100,000 sinshobora. Moi de 100,000 gabanya nawe. Kubera ko nagukunze nce tumugiye kunzamura ibiciro se. Erega ikintu cyiza kirigurisha. Irigurisha ariko birumvikana ntiturahenga. Ndi prof kuri Lumière Université ya Kumutanga. Wembwira basi ndaguha 40. 80,000. Oya nawe uri kurapandisha. Ega ni ibintu bidashira kubera ko upandisha ibeyi. Ega si marchandise iri ku isoko. 80,000 Nta kibanza uriha ntaki ndaguha 50,000 basi. Nayo mfite. Amafaranga aragoye. The masters duhembwa 15,000 ku isaha. Urumva ahanga ngo hari amafaranga nigishiriza amasaha kuri bara neza. Merci nabonye ni 50,000. Sawa tugende ndibaza ariko turirirwana tunarara nubwo tuzatandukana ejo nsubiye gutanga kuri ku ishuri. Urongeraho 20,000 aruko. Oya basi nkopa nzagushiraho indi 20,000. Sawa. Ibintu bitima